Ko kore ke u hofanga mo henga hi talafata ko ta be fa o atu be meheni ka ata mo ai fainga mari e koni he pongpongini ke o atu ai ki I polokalama mama he koni pe mo e FATUFONUA fo o I he pongpongini ke tau inasi ko toa be ai ke kainga ko tama pe ko ngolere ia tu ka te mo tolu ai polokalama koni ku o atu mo be meheni tau polokalama FATUFONUA fo o pe ko ma kore pe ke ma ngau e ki pe nga hi whakatapu ko toa pe ko fa ngau e kika ma hoko atu e tau polokalama ko ia programa mama he koi he pongpongini aia o ku whatau te whito pe eni ki he ola ko ia e hopo ko ia tongatapu I he waha a o PIVENI PIUKALA pe mo ona po SANGSTER SAULALA aia ku mahino mai pe hene pe he ko loto pe ke taitale rea PIVENI ki he polokalama PIVENI malo ta mau e pongpongini ko ilo ko e aho femo kina apito eni tongana ka ko malo mau ki fainga mari ko ni ke ta ki fai pe ki update va pe I he polokalama koni, I he ola koni, o he hopo koni, ko mau I he pongpongini. Malo tau lama PIVENI. Yo, malo pisole. O kole te pike o fama te pe fata. Malo mau fega mari. Yo. Oi nei fo ke ta polokalama pe tau he no mole ta. Koi. E polokalama. Ka pu kai fo amanaki ke ulia kini mai ka bobo mo ka kai. Koi. Ko ke staka I loto koloni. Kana ko hau ki he hopo koni a kapeli pa mo fa fo to ta pon folo. Koi. Ko mama ke ki puka klaivi ko le me ke to loika pon ko. Koi. E wo to kamata hi va to no pon ko. Ka koi ki update pe tau ko tu pe a PIVENI ko hopo ko ia a kaperi hoko tu pe ne ngo ko os ansiti io mahalo to ki lava fa hasi o le re fa mau ga bo hange ko fa ta no ko jimwa o kai ki uhinga le re to mahalo pe na ga hanga I mea e ke malava pe fo ke tangi koi ai ke lava pe ka ko o mana ko fa ka e loya ke tana ke le mani ki silin be ka fa fo ko Koia. Ko tu uni ko ne ola ko ne hopo ko ni ia waha ko pe mo e minister ko ona po SANGSTER SAULALA na e mau e tu uni ko ia ane feia ko ha e ola ko ia ke ta ki fraki mai mo e tu ngo. Na mau mai be ania. Koia. Ko na tau mo fa mau ia ke to ki mahalo ki to sen mai ka mau to bongi. Koia. E ko fa mau ko ni ne ke ne fa aho ke tala tu uni ai. Koi. Be mai be ko ne mau ben tu ni ne ASAP ne sen mai. Na be ma ju ko fa mau ben fa mau ko ia e hopo ga a semisika. Koi.
ana send email be mahal na over excited ka nga we o send if sapate mai ni if sapate mai ka ito hume be financial ko de mai ke o mo de mau publish ka tuang pe ha dari pe ke to ya official time ya ke tuang ta me pe ke tuang pe pong i monitor ko ga na fa ha du ni ke monitor ko ya ka ko hopo ka aku ilonga pe ai kai ya ai kai ke tau ke fa lao ma tu ko ka loya ko ya solo ke I'm a freedom fighter. So he kai ke lava ya ke compare we ke kaulo ya. O wange ha ai ke tawa ka fa tawa foi mori ke foi mango. We are completely different. Different thinking, different purpose. Ka mahino ka tia we ya ko foi itikite ko foi allocation ni ko allocation na fa. Ya tau lele for you ka tau hala for you ka koi nemo ko fi ma we lao ko fi ta ha pe ke tau o bune lava ia o fakakakato course of action ono ansite fa fonga ka nai ka ko ngo ko nai kai ke tau lele e ngo wa nai mahu inga ko ka ngô na mau inga taka o ko nga fa fika o akia pa mo tanu hala pa mo nga we ki ai charity ke teke mu it's a pretext because charity mo it's a pretext o campaign ke fufu campaign ke nai cái coi ngáo ấy học có chiếc cái tục phang ngáo cái nếu mà bé ai học anh sĩ thì phải học phong ai cậu cái sĩ về pe xia coi ai phải cậu của nó phải tao tai này cả hậu rồi ai điều tôi là xia lấy cái hiểu cái pe quay pe cậu rồi học một phiên ngáo ấy ông nào cũng mặc phải đấy mình nào tốt kau falar la pe ki me o lo to ke fai hai me ko lo to ke ko hange ko la ko ngawe lo ya yo o malo drive he silini when in the fee o albea ngau pa no pe he lao ke he mo fai nga view aku ke solo vai palparem ke o te fo mai hata mas tu está faltando algo vai sistemi vai sistemi ha o tangata le ha mo tangata ko viola le quando sai go sistemi e lava fa ha o tangata ko vite la fa ha pe mo tangata le ke vai Catalan fu ka ko ke escola la with the absence of a mechanism or system ko me go na malava yo who foi vausia la o fou tau pe o vilo mai de fa mai de ni ma fu do sistema por anga o hu mai mo de fugie ko alu pa to go atu le vai o sita o ta tolo o failo ko kai ha banga ire go ya na fou be foi me na be ko system but there is no system absence of a mechanism or system aya ki au mahino ni ka au yo o Natalave foki ke hopo ko ate isa hopo mo na mau inga ia me na tula te tau ai wafu kana fehu ia ko ha me how ai wafu ia ne kava ka to ka ai foi seti e fa fica ai foi set fa lufua ka wai deva subset mo o subset ia ka pa te ke private subset Pagapau te ke private ai fu seti ka kato ka ke private ai o ke ia pe me ke e capaz de fazer que research que ficou miang consiste na pita tudo na forma o ni me forma o after how no
Pe mo ka fa mau na consistent na hanga o confine pe limit ai primary ke identifiable elector or electors. Ko pau ke te hanga identify ko se mis posione mo mele na na ma o me agoi. Ka pau le wa na ka identify ka pe ka to fu ka vota na winga kai. Tanu hala ke ka to fu ka vota. O kwa ke te ke fi ai hanga tu ko ne no faton de ai. Ai ko ngawe ke hokwa ke ai Pag time ta tau be solo o mahino au pito ka tau ai tau ke ya klai. Pago ai mai au pito a klai he he tau moto au ai. O mon be lau ya ko e hono fai ka lo ai sa walking encyclopedia. Mon ai really admire matu kai fo ka lo ya o ya ke fo ka kau ke kampet ai a klai whakaloia. Ikai, nega i ke pehe. Kako, osu koe ulau e tūtoni. Na whakakau au kria kate case. Ilo osu koe ulau e tūtoni. I could have lost that case. Ka pau na whakakau loia. Ka pau na koha loia malda ni ai koe case. Ai ko bebe au lakiri i nega i ke engage ke fai ha loia kau. Te ko tu ya ko foi elemeniti go freedom fighter. They took me beyond that. He kwanga ko whakau ko lau I foi mea. Ilonga e to no whaka presentation whaka loia. He wai elements ia. Kai whake no whau ia. Whakakau pia lahi mea ko assume au lahi mea ko infer bea e au. Kai substantiate. Kako ko ilahi au he whamau he lere hopo. Ka tau to pepe mo ne tutuni. So ku ne o stoi tokoni mai peia. Ka pau te utoi ave hafo I hopo I he nau natura tatau. Ko me eke ke fai. Ko hono mo ni solo ko mau e confident pa ko whamalo lahi au pito ki he kaupou ta pehe ki he poate ko ni ai patoa. Ko ki nau tolu na nau hanga o whanau I ngai whakau. Ko kau whamoni solo. Nai mention be whamau. Kau whamoni ko koe na nau whamoni. Ki au na ni hanga mention e whalala anga pa mo. Honest element ai kau whamoni. Ane lava ya step is. Na ni te hanga peo o mention e tai whalalanga ai kau whamoni whaitaha. Mea pangone kai kene hanga ia address. Ai mea na kula tau kene address I. Kai ke, kaku fōu whaksol. Tu pege tau lue pe. Kaku koret ka pau te epe haki whehu. Ko no inga ko wahuso ke maha makapa ko kau fōu e piau nau si. Ka viri mai nau tolu he. Ka toki kume ta whainga maari ke tatano aloloto ke hopo. Ke tau wako ka hatoa pe mo mo tau whanonga pe hala whanonga. He une kei waka pe solo. Mula. Mo ne apito piveni pau mahino ho whamatala. Tau kei apito a lawyer Clive Edwards. Pau peke pe he ku kake a tahiten ta ilo ia Clive. Tau kei apito I whamauanga I hawhainga tapa pe o au ki he ngahi whamau popo koina. Ku ke tala noa ki ai. Ka ku hange whako e lau ko e mea totonu e alpeo totonu e maalohi pe neongo ku kake ke tau kei I whare hopo. Ka koe nā ku ikuna hopo he ahoni. Pea ku mahino au pito ku ke osi tala noa pea mo e whafufonga pako e minister I he talo e osi koni e mea. Ai tala tutuni ku mo osi tala noa mo e pe kai. Eki ai. Koe tutuni whako pau ke nau te nau tatongi whamore. Katoe whamore hopo. Mo whamore te u whotua. Kono moni nei whake ku kore tokoni ke legal research, mo legal opinion. Me kau loya mi tua preanga. Kau ai pe mo kau loya I heni. Te mau toki sio ki ai. Koe fui ahata whao o mai e. Whai lea ngea hanga I whamore pe. Ai toki ka koe
tutun ko lao kutol wal kutol hi vai lao fili ko e fahai fo i ko e de nau to de nau fu e fa mi fa more ko fa o si pe piveni ko e ne tu ko he tai ni mi o ku mahino mai ku os ansite fra fo fonga pe o ku a tai mi to ansite ai i he tala ko no tala ma ko ne ola ko ni o fili e ola ko na mo hopo ko hono moni ona ya i he tu ko e lao ko ne tikria be fa ma nga voi ko ne ansite ko e me ale vai fa ma nga ke nga fa hoko ki he ke se fare ale que formulais ka motisaita a ho que filisi pai electricidade aí a ko konga ta tau te a ko e ka pau te halai a primary pai te ngo fo que fili fale area the next 5 years o pen ko ia que te kau a fili fale area for the next 5 years Mone pit ko ti mahalo te ngata i piveni he konga ko ia e kona mahino mai pe utuunga kona ku ai mahino pe ka pau te ke te hoko atu hanga ue ke te eke ngai konga kona ku ke tala noa ki ai ke whama ala pe ke kaha o ku pau ke involve e pa anga moe ngai fi ia moe me pe heke ngai eke ko ia he ku te mama whange fo ke alu ke ngai whama o anga ke tangi ke ka pau pe te hamea te ke fie loto ke wha osiak pa ke whama wha os ma ke pe kata toki polokalama whale rei ko ngai ko taki i update pe tau ai hopo kata tok programa fale rei hata time he weekend. Sai be sol se fa malo ben ke ka popo se fa malo ke ka fonua. O ka eu tu solo ko win ko ni ko ha win a ko win TONGATAPU ko win a patoa. Win in a fonua. In a sense tau be ke tu ke patoa be ta tu patoa. Ka kon whakatonton o hamea ki tau whanonga whamau to tonu mo pule rei. O kou tui o he kai ke kowi au ke tui o kau rei ke tui. Aia ki au he anga e whakaukau. O ku natula pehepe, wai pe ai whahinga ia o nau kau he tau ngā ue. Wai whahinga o nau tari to pino wai meri e pe. Ka kou whamalo ia ka atoa pe. O pamalo ia ke kau family patoa mo family pe na to e na to ko ni mai he me ngoi ni he popo mo lot e ko ki au ia ko o move on ia me ko ni ke ko foi step pe ni ta o to foi step ia fa ia o fa to mai e hala fononga ki ngā we. O mau bea no tola. E whakaukau ke ngā we. E whake ta whatana fu solo. O tau mui mamani, o tau mui ka eos. Ka pau tau tui waha life after death. E toku mga tūngai me tau ngā we whai mamani. Ai ako he kai te mau ai pe I vilahi ko ni malo ko ni I he o tupu o tai ngat ka ko lo to kai te ke mau I malo ke fa hanga ngau ke to kon ke kai ai me be ta ha ke I ro he ka kai ko ha loya au o te na o mai na me fa lao ka au ka pau e toki alo na ngau fa lao fisia o fe mau le vai freedom fighter ke hanga o koloki ngai fo ya fa vai ko patu mai mo ka e ko te kai pe ke o se ta fa ki programa vai pe a ko o mai na to mo ngai be fa la o ko fe fia o ke ngai case ko alo staka o fe fia o ngai case o alo more ke re ani pe ko ngai me ke pe ka ko o ko fia o malaki na to tonu o fe fia mo ke ka o mo ke ka pa wa na case fa loya o pe o kume loya tini la vea hentolo ka mahal na kai lava o hentolo le rei me ko ya ka te lava hentolo ai me go o tapu ni mai no matapa ko whakaukau a kia o kai ke no foi ke muy pe hala gos
ko stanu te utau ne hala fo ke te fo mai ka kai o kai o ma be ai fifia ka wa ko fala be ko ka o bo e na o longo me pe me ka toki ha ta toki tai me ta we ko ya ko bom ta ta no le i siu he ko mantu ko ta programa ma inga ya ma inga ya he mama ne hulu ta hala fono e monde la go me o useless e matai ka pa o blind ai adamai the eyes is useless if your mind is blind aya o si o kai o fena paste ma kau eta programa tana ni ne nga we aki e fa mo ye ne be te ke usi ka kai mata kai mamata te ringa ka kai fanongo aya o si o ma inga tauhanga o embrace ai fakau e ko hono pure anga ai tala fatomia ke o falo tola ya ke ka po ya ko le mo fakau ko le ka to ai fu no tata be ko fi mai ka ke ta programa be ke sai mai ta programa but I think indirectly or directly o benefit ta ko to ame nga we going fight tala manu atu e piveni me he ta polokalama fatufonua fo o he ola ko ia ko mau ko taki i hopo mai petahe pongpongi ni ke whakahoko fo ofisiale i he ta polokalama ai ola ko ni ko hoko pe neongo pe ku taongo i koe ka tahake he ai whakafofonga i minista ko ta toko ua pe ka koe ngawe ni maelere national interest ko e fonua whakatoa pe makakai o ku kai ke whahangawe whakafoi tui ki sino e tangata ka ku tala manu atu ta toki polokalama ha whainga maari he weekend toki announce pe ke kau whanongo mo toki o mai hana ngai whihui mo whai ki ai ke ta alu ke systemi i he ngahi ola koe ni ofa to piven oi ofa solo malo pito e kainga koe lava pe ia ki update mai pe mo i kala pe me tonga iki i he ola ko ia e hopo ke lava ke tau whanongo tonu ki ai pe me te ia kune mau ko ia ai ola ko inga neongo ku tokolahi e tiktau tolu ku mo osi mamata pe i he social media ku omai ai ola ko ia hopo kana e loto pe ke maloto pe mo piveni ke whakahoko atu i he tau polokalama fatufonua fo o ai ola ko ia ko inga ke mo mamata ki ai ke ku inga ku ke lahi apita ngai whemo i kina hoko ka te mate whenga pe ke ma polokalama atu i a pongpongi puke pule lulu ka te utoki announce atu pe he pesi ha taimi whainga maari ai ke matoki si o whakaiki ke ngai tu uniko ia ai kau whamau. I he ne pehe ku whamalo lahi atu e kainga i he lava le rei ko ia e tau polokalama he ahoni o ku whawhiawhia apito ai polokalama homo lava mai ke polokalama homo mamata mai ki ai ka ki ngā tai ku o atu pe ai te ki whanau nongo koe ni o koe ki i whia mao ngā aue ke ka taki pe ka pau e lava ke whahua tu ai pe ke whaosa tu aki e polokalama koe ki i whia mao ngā aue ke tingi nao tolu ka pau ku ke whia mao ke ngā aue leipa pa ke ka taki o whetu taki mai i he whainga maari e wawetaha pe te ke lava o whetu taki mai ke ta tala noa ki ai o ku mau whia mao ki ka ngā aue leipa ngā aue civil work e lava ke whetu taki mai ke o mai ho hingoa ko ngawe ko ni te ke ngawe pe he taimi ko te ke whetu taki mai ai ko ngā ke ngawe ko ni o ku whai i he West City ai ni ko ok ko West City ngawe ko ni whai North Shore ai ko e whima ngawe ni ki North Shore ai ko Albany ka pau palopalema ko e ni ho ku na whima ngawe ka ki mama o hau telefoni mai pe ke tau sio pe ha me lava o fai ke te koe ke lava o whahatokoni atu ai ke te ki tolu. Ko e ongo rei pe taha ku mai ko e wharekoloa ko i Page Fashion Store i loto nuku alofa o ku osi ko tui maga honi ku whaatai e nau uta pe mei wafu ko nau uta fo o atu ke lava ke mo mamata ki ai i hena. Telefoni ko valu fitu noa ono nima ono wha ka ku ke fie mau ke sapat whae
o si fonu atu ai wala fo o i he page fashion store ai aku nau popo ke ngahi polokalama ko e whahoko atu ko tokoni ke hoko te tau ngahi polokalama pe mai FATUFONUA fo o pe ke ngahi polokalama ke he pe o atu pe mei heni aki ha o whatau hau ki wala ngā whea atu i he page fashion store i loto no kala hangat pe ke tau mai pe au building o whatau ai hau ki wala ai ke lava o tokoni ai ke tau polokalama ai aku lahi apito ai ngahi wala mi ai te ke lava o whiri mo ke tori mi ai. Ko South Pacific Loans noa walunge au, walu hiwa walu. South Pacific Loans lea ke starik tu pou iha whahinga whia mau noa pe i loto o Kalani Nusila e lava o tokoni atu kia te kumotolu ai South Pacific Loans starik tu pou. Maloho mo mea mai e kainga, ka mo mea